megalayapost.news. Wayurang ikun kiti ubala juanra namia ke jelam bat yakari ubadeiru pulit jong ke Meghalaya ubatre hari boy menta ke kenti ke kerteng jungu kelapau biang sekman kumba julong hakipor beladep baro hakabau niu samlarang ba lala bankur biang ya kata kemak siar barnong hakajing yakop kun kiti kabadang sudap sian hagujaran uniu samlau bala jutip pat ba adu alan marbanyang omtang bolawan ra nam bun sin ya ke jela henrei udeiru uklur bala juanra nam bat kaburam ya ke Meghalaya polis hakibabun kijing yakop yakun kiti hakani ke kenti ke bamenta kumba shispa ngut kirang berkithaya kun kiti kilami nagajela berlai jishibunta haka 4th National Arm Wrestling Championship Arajar Khan Rio kabala long haka nongba Gujaran kabala sedang nadu arp kendai tarik ujambang Rashtriya Raksha University bat kabala kutno haka artarik mentau benai haba pash kinong yako ka Meghalaya klayo bankur hadu prapsan teli kita kema baper kiba kentup ya kata kema ksiar laipu arteli laipu teli kita kema rupa bat arpu arteli kita kemarnong haka bana pedeng kini alan marbanyang ulayo bankur ya kata kema ksiar haka right hand master bat kata kemarnong haka left hand master habayo bani kran bat u kendiat ulapan pau ya kejing sung sarong ya la kejong gejela wala kidon kibahapan wan pai teli na pedeng kisispa saungun hadu prap saungut kilayo bankur ke nam job haka ni kalempung bat ulai kubleiru ya ka police department ka bajuai men CM lem ya u di kiperlok jong u haswa bakin le yuk jat hakanu kanu kelempung jingi le kai hakaleng ki jela baper jong kari Kongnya tengah ainggo play wala arila semai ni do kasen ke ba do sino minute do sino one high sebentar kan National Arm Wrestling Championship ke Pulau Gujarat datang ada ke Meghalaya House ke Delhi pasen biar dan ada belaka gentleman itu setelah ada kan di scene ke Beningkong ba ke Meghalaya Arm Wrestling Association kala penipuan ki bagi lang di Pak Saungut ya di sebelah sebentar Gujarat nak kasih spas sanggut ni yo rayo medal ada berapa sangat tinggi medals dengan dikasihin dengan history atlet history dengan I break kepang kami baju di belakang alam ini di lembaga macam ini bagi saya bagi pun di players tiba nak keleng-keleng ke district nak keleng-keleng ke club pemtaruh I break kepang yang kibri di belakang Kesan dekat association I boleh panggil di Madam Amberin dalam kesan di association macam ni ya Pak Charles Pengerup di KSU di Pak Lairap di Pak Edelbert di Pak menjurung I boleh ke department kami di HP Ma'am ni dalam kesan dalam support dengan kami SP Surge ni Giri Prasad sir, की DSP Honorable sir, Chetri sir, but हमारी जिंदगी but
kami MTO jeng itu bela pisan mai ramai ngana bos pun. This time kani mengtaruh ngayo rayo gold. Haka right haka silver bronze haka silver haka master category. Kani ka sini kuning kong mga yo room mga yakun yang kani ka master category. MegalayaPost.news.